halisi wakazi wa Komoro. Zotima stanjabu yeka mtangazaji hajua ndongo zijoka ujiri maudu hauzijoka ujiri mfumo ujao hauzijoka ujiri mwezi ujao hauzijoka ujiri umwa haujao. Yo de tafsiri ya mtangazaji de ushindo vimi ezijoka ujiri ha Zambia imaraia kabla raze ndongo zijakazi zijiri yabo mnambeka jazalaho hitwani yekaya mtangazaji hamba ngabato ukaujiri ndongo plan zokweli rizambaro umlao wa Abdu Ismaila numjo wa Elamin umjo wa Elamin uka procureur wa Hejamur rizambaro yaka yode dossier ya mando ya jo uigabi de dossier ihalikanao na Bashari ni umoja wa hawa ukailo tengwe jinji Bashari kati haeche Bashari yumfundaru inu ngujo ishilwa harma mahakama warura mahakama special ikao kanauka haeche kanauka haeche ngujo ishiliwa daina wandu wenji ikao mahal asafu shadid Hamada Madipolero kana uhundi hayabo hauka Hamada Madipolero hatawa kwezi Hamada Madipolero ikao haka haruma nge harma zifungo zobonze bimana nge en sous contrôle judiciaire wode mzima harma wandu walindi wao yemfum mraru yinu tarehe 15 wende waishiliwa mbeli za mahakama wena Bashari haba mbaya haba mbaya haka hatsaha ye hakimu wa matafiti ye juge d'instruction kao ya mfunga ezifungo zobonze imana ya mplace en sous contrôle judiciaire haka hamsaha ya mbe nafasi ya rohe yende harmazi hiro bonze Ulaya leziro lenditso huja wakati ka ulo ya almuhimu sina ujwadi tafsiri shadoka hakimu wa matafiti ikao weyulo procureur ile lodi akaya hakimu wa matafiti hamzililia ya tirohe ulapolero banda hazilwa ya tirohe ni hakimu wa matafiti emakatianu Hamada Madibolero ngujihundo harma ya ula Faransa sanja wade bandi ya swaga kantu ntu talazuzi yao ntu talazuzi aka hasaha ya uliwa yende harma traitement d'après les informations l'onisme hasaha yende harma traitement ye hakimu matafiti hamzililia ya tiro na banu zambao Hamada Madibolero haro shaharma wandu wonsi pia wakawa placé wa en détention provisoire wakawa placé wa en mata dépôt OK ngo vanunsi juu baishe wa bénéficier liberté provisoire shore sharia wa fungulwa hamuda ngo vanunsi juu ko yaroha wonsi pia ngo vanunsi juu ko yaroha wakawa fungwa wa magobani wafungulwa hamuda je disons hele wa hamina nyansu wonsi juu bana kaleo Madame Madibolero yabuliwe ndi haruma ziro bonze wakati kaunga sina majumba ya ziro vanuntsiju hasha inusi vichili arambiwa vichili mwana mamanze vichili ti vichili shaka wajaka ya note d'empêchement ya he procureur wa he jamhur ya iwe haruma ze frontière ya ukaya mruflani atiro ye ordre yikaya harme ordonnance de ordonnance bimana de karatas ya tolwa ne juge yamba ukaya wewe fungwa hazi fungozo zobonze kutsina droit ya upashia au ya uroha wende harmezi siwa isimpaka hujahula ha ye juge juge de ruhus bimana abo yo note d'empêchement et ordonnance wiyo giona valeur ya note d'empêchement kuna ujo upashie kuna ujo uroha ndo masiwani itimpaka ujo ula he juge juge yakubali au ya harai OK Hamada haroha watina yeruhusa ya he juge salam Hamada haroha watina
yeruhusa ya juge haku yoti yoke tunesa ukana ani hapua shila sharafa shtahe mahakama yo mahakama maudu na yule kinaubula mfereji yo mahakama maudu yani mfumdaru inu ngwacho ujitamka mamfikiruka amonavi tel que ngamjuo zenongo za sharia amjuo sharia mi ushijua ngamsomodwa ngamsomo ya droit ngolishiliyo ngamfano misomo ya droit en ligne ngolishiliyo simpaka nsi harma université soma au droit ngamsomo droit halafu bandi ya tena ngamsomo droit ngamina ya experience ya sharia shahenzi experience maha yunuma mingara nzindo harma ya matangazo yunuma minji ngolishiliyo mingoni mwaze dossier ko uzi traité mingoni mwaze dossier ko uzi traité haku nguza husu sharia na mahakama haku swafi okay haku harma mafungu mingo misanu harma jana ya ize dossier ko uzi traité haku ma husu dossier za husu mahakama narunganyia bwika uduraka statiti kana hone sekaya imbabinji wao harma ya la mahakama ni asomao harma ila experience loniyo yoti évasion parce que kajaka ho prison bimana kajatalia ho prison sha hakafungwa en sous contrôle judiciaire yabo nsamba yo évasion wiaroha mana ntsina appellation ntsina le dzina la hesha itedwa yafanya kamjoka hatawa haroha bwatsela sharia hararia ye ha violé ye procédure judiciaire ha violé ye contrôle judiciaire ha violé hararia ye mipaka ya he ze mesure yanikiwazo ni mahakama yabo afikiruka infomdaru inu ngabajula wa afikiri à mon avis ngabajula wa sanction kini mwananzo jula ya ngabajula wa sanction pando ha ezidoka sévère ade mahakama ngwajoto wa zifungo zidoka sévère holio batina ubanguzi wa rangi shade feti ya haroha batina iruhusa ya juge horo habatsine ruhusa ya juge la bima mahakama infomdaru inu ngajo kumhukumu harme akti yoranzi de akti ya ni haende kinyume msharia wala hidi hararia ye sharia hararia ye haviole nigerione donc bao de mahakama ngajo fanya ni namna wao no maswa yonge amtsingo ifani sasawa karibu swa ya mada ila ya sambi ya mahakama ya jambaka ya tore ya ima hakimu no nyinyi kamsina fursa ya ujamni hukumu ani hiyo ikasababu ya zifungo ziziro kupandwa sambi tafsira kada dabo ya dharau ya mbaka no nyinyi tsino andu malati mumni hukumu hashiri ngawe hamdia karaisi panza la mahamisanu ya kamili emajuji ya kanao yakawarumia wefungao wandu warutadi waunda waja wampara wakaumishilia bimana afikiruka ya yode namna mon avis bimana bwana consulta Ibrahima Inusanono ujoka kasa rijunu ban wansodo buwambabi zilona balbala ngo hibenza ranzari juu iluri benuli nondo ngaranzo sena wa komor wa kensi wa ishile swalaika udu ndubisa au aba ilhaina mru yake hauka basa risari bwemida nam hone sokana bashari ngojoka hukumlwa usiku wa maudu daina wandu wenji ile suala la bashari linu suala la hali kabisa Tanzania juu vanu bashari mwili do utsawa hauwa wanadamu ika ya udu walobavuni mwa bashari narambweza kweli bwana konsulta yewe bashari mwili do utsawa haukungumanyola wandu lobavuni mwahe bwana konsulta le suala rajisa watsina ukale hubabatsa rabashar ruwandu wenji watuhumlwao harma mjarada wa bashar wonsi piangu atsao lazima clair rabashar ruwandu wadohon chadilioni wakawe na bashar ikawa winji wa hao wakawa placewa en sous contrôle judiciaire winji wa hao wakawa metoa wa placewa en détention provisoire wandu wao wonsi pia
ngwali ndwao usiku mfundarini uende washiliwa mbele za mahakama miti ndo ulona zifungu hauka Bashari hafungwa maha mitano ya shiba ya zifungo za ndani harme dossier ya Bibi Najda madame la commissaire générale au plan ok et dossier yo hisa hafungwa hadi hadusizwa mjarada unu waho wandu wakausafihi daula wandu wakausafihi ye daula ni rais wa he daula ni arham ya he ya hahe hautia balbala harmaenti na wanu wikaudo walwaro masika wakawena Bashari wakautsabu hao wanu wanadamu ikao wanu wanadamu ikao wakaharuma ya serikali hau wanu maraia kamalanga wengi wa hao ikawangalia wandu mavamana wa daula delongo kana kunguni umamu wengi harmao mavamana wa daula haruma mafungu jana mengo shenda harma jana ya wandu wa parsi wa harma omjarada wa Bashar waka utsabu hawena Bashar hama kalima na mipango wa wandu ikao ngo harma yezi ngo harma yezi ngo rumshaho wazima nemhu wa daula watini wao harma isahani shaula shahao halafu ekesh wali shaula ngwana mbwa wese sahani hamadi ka hende wamzaza swala ende hautini yamba indubo la esha kwende utinwemba hindo adurenge mna isahani humtafada hulasa side ya tilaw yode tafsiri mimi nini kao wandu kao do atumlao harma omjara dawu imana wakaupanga mipango ya utsaha watie mharbati harmaenzi wapwe sharafu shahedaula tafsira ukana o wanadamu ikao o winjini hao wa wanadamu ikao wakar wangu wa serikali wakaujale wasundule husi watie balbala o bonsijuka njaelewa nayo mungu hibenza ngarjoka na wanadamu hamanda wanu harumansi rujokana indensi ya hatu waheya muyengwa na mwanziwa ngu amini ho hakiki ifunga unathibitifu uka wujua hamba rahaza jaka azijir ngu amini ya ukana harume mahakama yanu kabuna ukamwana hatu na ubanguzi wa rangi kabuna ukambena nyatu bana konsulta ngarambula nao lazima manama lazima nijibu swala yaho hiyo akayo swala muhimu akayonge ngehalikanao wiyo ni sharia mimi tide ule procureur nsujua izo procureur wa jamu huone saukana huanu ngusomozungu anongoza kisharia hazika wado wayandisa inusha ohunjini hao hukumu ndongoza kisharia limana bangu oui limana nhune sawo yukaya limana nhune sawo ukaya izedwa maana za he procureur wa jamu ikawo yode serikali hazahe do ushamili emdu ya lazimwe ndia ishiliwa mbele za mahakama namnarengia raka yode dhamana ya hahe wongu tukaenda ndiambi gamanzo swala huyafungwa mahakume amanzo Bashari yafungwa maha 20 gamanzo bolero yafungwa maha mengo miraru ya shiba ani wode procureur wa jamu wodo dailiyo ye daula ni maraia atafsira kana kizina ujohamba bala gujojwa ya zambi eshahahelu bali ya wandu ya wabeshe tribunal ujohamba bala no mahakama udwa tukaurenge decision procureur yo hamba decision ya hanywanyi hau yazitendwa ya ka swala wewe procureur wa jamhuri usaha swala yafungwa mahakumi sisi ngari mfungao mahamzi ane decision que sula wana na procureur wala ngureki yo requisition yo hada ye hama para procureur wala ama avocat ces décision yo irengo hujumasa la procureur ya sauka ngamanzo swala yafungwa mahakumi ani wonfano ni utole yao bana wandua ani kabano hazia hatu sido informe ba hazia hatu wajau do usomesa okay nionese yani ye daraja ilo na procureur do urenga mtu yafanya utuhumundo ya mtendezi ya mbali ya sahihi hifadhi mbali ya taya kwa mtendezi sorome mahakama ka ritoanse mtu woi bo president du tribunal bo mahakama mumfunge mahakuma vahe avocat mtoka uhimabala
ya avoka wa hao naam yambeka sijau monsieur le procureur wike lazima yafungwa hata unsumbili wimru dhulumiwa wimru yakazwa ndabo yahudailihi yabo rawe anire mudai wa hao re procureur mamba ndungu zibaki hukubaliana zibakisha hukubalishania hauzike ashinga do kamziani wala president du tribunal bimana de mahakama udwarenga ka azinungu procureur wa jamhuri ya Zambia yatoa neze preuve pia ngela rimo kweli limfunge mahakumi haungela rimori mfunge mahaminani haungela rimori mfunge haula rimori kikali mfungo hata fondo elewe différence ya procureur wa jamhuri nema avocat ne décision ka owenyi décision de tribunali bimana maudu wandu kume walindo auwende wasanganyane dauna bashar waishiliwa kume hao amfikiri fili kume haushenda wendo waishiliwa mbeli za mahakama hosoni mwa bashari et décision giona Ali Amani Abdallah harma ani bimana de président du tribunal harma wanadamu waonsi pia kabasira yao pulensaya Chwami kabati mru pulensaya yabo kabati mru pulensaya yabo haini mru parwa harmo mjarada uo waudo andu ikao do atsinza waudo wandu ikao ngo unadwa maana umadwa maana wonsi pia ne mru panura mndu mtitira mndu mhungela rimwendi yaishiliwa ne mahakama ikangutu humlo ngonelewa sharumo mjarada unu kabati raia wa pulensaya mwana ferembo kabati raia wa pulensaya wonsi pia ngwajuhishiliwa mbeli za mahakama ngojuka yabo mahudu tabwan ngojuka yabo mahudu ngojone ezijoka ujiri ngarombi yao sisi opando hatu simengoni mwandu rarengwani bashari mimi binafsi mimi ngoni mwandu warengwani bashari ya warenda sihindu na mimi timji omanda misimji bashari iyo bure misimji nja paro kana mbarongo ya hangu da mina bashari misimji hata sura ya usukuna kaumona sura ndani simonu harme Facebook njahana mbaliye toka yonti pia ya hangu da mina nchodoka halo tkanchi harma sangale telefoni yangu tserwa video nchonga bashari ngutoni pwano noni hati shiengo hani bai michitwa maana wa daula ndona wa maana ya serikali yiketi nguntuhumu kasifanya nayo au tilini mimi mtangazaji ndo bano nambao yezendao ndone zedo nayo nambao yezendao ndo nozedo nayo na mimi ngamjidai ngami number 1 harmenti inu harma wandu wasubutio wa gabili ye serikali yinu ya azali we hamba uka zinu mfanya zinu kazi yake zinu mafanya zinu zikili amdani hamangami number 1 njamba uka serikali karisera le graph kabati swaba ukaya ikada harmenti inu ye mrusubuti ranzi 2016 yatanalema hagabilie serikali hamba zinu zikiri zinu kajakiri wondami yonsujikaza tafsira kana hutorea ngabo wahima upande wahimao rahazali hafanyandro resirikali ya azali hafanyandro wasugaba hafanyanayi wawandu walobano majournalist uwinji wao wajihansiza uka hata izo azali hafanyandro kwa twanza wazikubaluka azali hafanyandro hata izo serikali ya azali wafanyandro kwa twanza wakubaluka wafanyandro Omanda. C'est pas du journalisme. C'est pas du journaliste. Journaliste le kubali les afakiri, les akiri harmetsia awa uzisaidi. Ezasukiri uziharai. Le dehaz. Unishilio. Donc amfikiri ukaya mimi sirede hamwenje nsujikaza heini wakati wajoka foti ya serikali ya mruko igabili andani ndani sheze njema za serikali wazifanyao wazirendao mwanze izo miuza tena miuza mbando
izo njema za serikali wazifanyao miuzamba ndro zembi miuzamba yo de difference ya hangu da bino wasaya yo de difference ya hangu da bino wasaya ndunanze ndunatsanze bashari hotoka mengoni mwa usiku nsohunda yani gabilian zingari andi sonsuwa ramire arhamia hangu elio bure mana hindi atuzingara mwana mana hindi atuzingara mimi banunchahara ya ukamwembe watsivisa okore wabwe njahara ya harmale swala ilo mugomanze heni mwembe wevisa wodokore wabwe eni mrukonda hahimi hakabili mwembe ulona marensa asigara mawe hadi sosekuwa yowoni hamdu mtufumo au yowoni hakawo mutu mtiti shawo mwembe uko sekuli wae mawe wodo ulona yembe zaiva sha wokamba rungu emisi urende o wandu zangu wa urende Bubakar ngiabo mimi maudeka boya isa afungwa ya remwa ezifunge ngensambe alhamdulillah emri atsoima tonde wajibwana mizahunda mwana ndui ani ngemi mingundo mimi ngunsafiza bari ndo shariani sanja shitaki mimi njamshitaki wamshitaki wanshitakia wamshitaki wanishitaki yaye Boko mimi sima biazo usukura ka umjibu sima baka mintsina nongo za uhujibu shaizo nuhambia ubo bashari ngojola wa Tanzania ngojoja na kekea Negra consulta banu hana jini la pata usiku na kaujibu bashari uhusuze kufuri ya kaunamba njamama nongo sinji sihambia ukabo bashari ngojola wa Tanzania uje na kekea Van. Wodo siku mimi na mdongo sa. Ndizo parce que mimi miujuezi joko ujiri raze jaji. Wanu murende ha mwalimu. Usi ugangi. Banwe ye information yomdu itsaha. Ngudongo sisiziwa. Yonda paro sisiziwa. Miu hitsaha. Miu henda a la recherche ya information. Miti kanso odahuni hangu baksa. Njaro habotasi. Na samoroni. Njafanya mfumu na sur le terrain na jwezi jirio na kansi na mnenyu na do jirongoza le beau métier kwezi njasa moroni harma mfumu akamilinga moda honi hangu bata ngamo ndani ngamo na benongozi lo moroni za jiri moroni alafu hapo hilo wandu wahangu wanifanyao hazi ma journalist wahangu wanifanyila hazi dobi wado sur le terrain wanjuzawe zanongo zijili omoroni hata njoka enda na ime ni kodo honi hangu na nizambi mimi heni rongo ko himaba nunga mzabo izonongo nzijwao na zifanyilia enquête nenda sur le terrain shaltina ujoba ko hangu bata Gonishile ndo para harma téléphone ka bana bojiri longo c'est pas des journalistes et ka amson kam nan fanom mtiti ka wongo kapresi ujohelea gabo Radio France Internationale RFI e yongioda siège ya Paris o malani ba le siège ya Radio France Internationale RFI eka ngwanzwambe nongo zilomoroni okwaso kanti Paris wajire mabometi kwezi ça c'est ce qu'on appelle bometier c'est de la masturbation intellectuelle Kwa soto kanto biro wa jijivi kabanu moroni wa jiri ndongo fulani wa benongo zilo moroni ngonelewa ngwaona mndu ambao hingini correspondant ulo moroni njumbe wa habari wa jiri ndongo fulani hata ndongo fulani wajameli yala waharma shirika kula hensi ya Dubai libaizao magari mengo misanu moroni libali ya pashada unele garla hao uroha wede nzuani wede usihuda unele garla hao utembea di urohanilo unjia eske wanelewa ngwanzo abese nongo hizo RFI ngwanzo abese nongo hizo eske wasujuka uhima pari wa himena mnanika jau no ngwajo upuwe mjumbe wa habari wa hao correspondant wa hao yende nzuani wakati wandu wa inogireo ya semoroni yaone wakati ya jabu bandari ni iba wao yambeze ndongo zaji
C'est ça. Yo de métier ya hazi. Ani kuna sojo kanso ndani hao. Mezina mezi kusuparo dosa. Moroni. Haunga we Paris, haunga we Marseille, udwamba nungu zilo moroni. Uzilenginando. Ushahidi hindi. Ushahidi hindi mbona ukana baraka. Ashirigawe. Angalia wananyasi walo Faransa ma activist wa Kikomori. Wanzo ambe rongozi lo hu. Ibanu wangu afanyo hazida unamba. Yema correspondant wa hao walo hunema na watu amba zenongo za hao wawapara. Ebu wanzo ambe rongo. Yema na watu urambia zenongo zijiri yo Faransa aba. Zijiri yo Faransa aba. Que Faransa yincha mndu. Faransa ge traverseo crise. Harme tarehi ya 5e République. Ema na watu hima wa zamba hindi. Wambe zijiri yo. Shawanzo ambe kwa tuambe zila wao nao hula. Shangwanzo ambe zono kwa watu uzijwa wao. Ayo. La na mlechukobo mwa. Ko aba. Iyo tile tafsiri ile kalma ile ukamndugu ko ba mwa. Yo tile tabo. Mwanze Mwenyezi Mungu na ube roho. Mzini. Angawini yo yabo shamona mangwanzo utele. Kwezi. Ngwanzo utele. Atafsira bwa kana meza kweli yabo ngamwe. Yabo bo. Maze kukara himdo kana baraka. Kukara himdo kana baraka be kangwanzo urionese mashuhuli yafanishi hawe ikoni wo ukasulo tere wende huya filme riono. Shao kukapari wado filme wado hambaze nugo zijirio harme mashuhuli ya jirio Marseille na ukutsigo. C'est pas du journalisme. Unaelewa? Wanusura ganzu yao matangazo nga to wao ndongozi lo hili. Donc mimi haureje harmale suala lahi mwananyasi bashara. Heze dua za ho wanru warizaya no wazo warizaya. Heze dua za ho wanru warizaya no wazo wari. Ya wazo wari warizaya. Ubanu walala. Waudu wandu wari wanyao. Tiparo zamba tizamba vami oka. Heni mruji hisi ukange menase usoni matabaka tele internet. Heni mruji hisi ukange menase. Heni mruji hisi ukanono haparo mdeya. Hau haparo muwa. Gunishiliyo? Nidia mshitaki. Shabala uparu. Legra consultant. Marhaba menjibu ajanele suala hilo. Ya ukana yende ya ushitaki. Alors par toi sur alamba ukanawe intouchable. Oui, imana oyaho intouchable. Ndawe akaya hazini ngamifanyo avec prudence. Hazini mukana ushitaki je tanki huamba ukanawe intouchable. Ngami voilà, ngamifanyondro hatafsiri ya ukaya ikatsamba yezikirio. Yabo mimi ngaminala wa mahindi. Bwana mbaye zikirio. Izo imavamana wa hensi wazifanyao. Zikirio. Ekatsa mbezi chokiri. Nonga minaze elema. Shasongeza namba kazi chokiri. Ha? Ezo kazi kwa unipunga. Samba ezikirio. Mimi sizamba. Ngamzirejezo. Ranzi 2016 la isa zali ya rengai. Kuswa mineo kaneza kulizona nyongo. Nazikane nyongo hata zijo nyongo zireni. Mimi tizamba ukaranzira isa zali. Ya rengai yezi 2016 hata na lelo. Ye bila ya hae ngiyo positif. Haka hafaliki longo muhimu sasi ni ya zigabili. Hafaliki mwenje. Ensi kane mwenje. Rilawe Legra consultant banu hena katungu songoro ya. Watu apare. Wabo mwenje. Wabo maji. Ibanu kwanzo nungu haku garanzao rikina mwenje. Banu kamlima jare mepiasi yasi masa. Garanzao rikina mwenje harumenti ya hatu. Ngawindami haku. Yabo mbihaza wachani ya. Ngwanzo ensinge johinda je. Inga johinda haruma development je. Ikakarsina mwenje.
baringa muntu hamaza nsizingo ajwa wasawa puangayo harmamba wa mwenje na maji si maskini rala hule rilo hule rangu mahamsi na independence sawa na wakaja wasi ja toujours sur bakasima masini kasi jawandu ekahu kanzi ebala bushingo unagashi wala siti waona kabati hundi wa bushingo tonijo utirengeze nti ya bushini la tajiri nti hatu wala Yohanan bena nyansu yiyo hamambena una nyansu ndo hukana baraka utirengezi abushini nti hatu huifanisa nti hatu rangu mahamsi na renga independence ta waimba biyo ndo hukana baraka ya mention na maji na basi amhambe ukaya omwendelo usoni le grand consultant omwendelo usoni wa henti ya hatu ino dikarila wa harumaze tabu za mwenje rilonizo rangwe mahafere tuhambia ukaya omlao hongamani wahensi inu dikarila wa harumaze tabu za mwenje yo abo dukabo rilawa harma ngama rilio kulishilo mana manze ensinu kena upwangayo rare jakana mwenje ile shauri lo libakshana ndo ye raisa zali zenzia hizo hazitianziani serikali yae iditoa halidu ngerione sao yezi alama zauka ngwanzao rilawe harmaze tabu za mwenje nadabo walawa wanzori lawe harmo mwenje wa gazuali riarmiye mali mashashi na gazuali chashi rirumiwe zenauza homwe energie renouvelable le swala la homo njelensi le rande haisani shaumele ya mana kabati hata kabati serikali joka ujabanu kabati serikali joka ujabanu ya ufikiri ndongo za husenti kati mwenje kaka itarezudre le swala la homo nje abwensi kaino poro jopangayo ekensi kabajajara isiyezi yafikirie namna ya undaensi nade mabare ya bukarna ula wazo hosongolirliyo ekaensi kabajaja madhamana wafikirilia wa unono wa hensi hatu ya boraha karjala wa hosongoni ekensi kaijaja na madhamana wafikirilia wa msomo wa hensi hatu ya bokarjala wa hosongolirliyo na raisa zali harmale suala la homwenje hunungazi ja isa hansi central indraro nabo yo central tuliro ya utuli unibo no bwangu naam itoweze argument chatsongizana mbaka azalinge na faliki ngabwe zembi zijirio harme serikali ngabwe zembi za rais azali yongo amini amini wala kusimhara kusurudi da mimi Azali serikali yake kwa kuna ujana Stefan azali ngina zinjima zahahe ngina nezimbi zahahe rais azali unishiliyo naam ezimbi zahahe hizo ndizo rais azali yatsauka ni watangazaji na mwambi ezikirio nezichoki na mwambi ezikirio nezichoki raison pour laquelle juzi na kauparwa beti salami na kaukubaliwa parwa beti salami ni rais wa daula c'est par rapport à ça miongoni mweze rongoza ka ruhusu rais wa daula ya reconnaisse c'est une reconnaissance yauka woi de journalistes usubuti hahimi hamba yezichokiri hamba yezikiri voilà ye honori yo hakauni yeshele ya hakauni ureconnaisse woi mtangazaji wa mwezi kilio nezichoki yabongela rimuo ni mreseve ni mshilie bajo mkinishanga bo mishipa ngo amino kana inu emergency au negligence mimi amazon honese ukaya rais azali hatrasi ndungu rizionao jao handa ngo amino kana inu emergency au negligence rela wabana riwasuli 2029 wakati ajoka uchililia imanda ya karna ukana mshipa wakati aduka uchilia imanda ya 2029 swala hilo lisalikata shawiri utinrejeza malo utinrejeza malo bahasa siwambia kama ngoni mwe masuala na yaji ya njibi ya obeti salamina jana hambia demru na hambia yo handani harmasela ze kamera zini amanzon hambia ukaya rais azaliri wasuli 2030 ila isujuka urenge badala hahe kanaka ujuhana mshipa wa urohaini ya india sahi mali rijirle kezi mabare rais azali ngujo accomplice omenje do hal kadhalika
omwenje do hal swambia ka si huwa zizama gaziba kiyo tsaizo gaziba kiyo shele tulilia mana mimi le grand consultant samahani mana banu mintsina aminifu ya homa njaunu bo ngwahibenza rujo kana haina mwana yazalo mdo banguzi do mwenje na bwaba sa hujangu nko mba wanyumenia ukana ngu amini ukana raisi ujoja banu kana ufikire nongo raisi wa hedaula wa hatu ujoja banu mahaziuzili wa 29 mahaziuzili na mengo mirara umshipa ya joka ukanu ngojo subutula biye wako mori jusa mongo miraru ya ukana haizo ni onao banu mimi ntutunga ndongo wakomori aba shaulala huono tabiri wakomori ngwao nao zimu nambao aba ukawomjo wahe central mkuu ya washili ya baliaye 6,3 megawatt yendo ya injeziwa 10 megawatt izo 16,3 megawatt doka ujiunda harma ya central ya dahwini ya washili wanungwa wana uka central ya funguni ne central ya mitsa mihu izo central ndabu ikauka jakani zo harme tarehi shishemkale zija abaha bandi ya zipatsa ngazendao nizimgu ajali ya baka omandoni wa hazo wakatabu za heze bateri za heze centralizo ze bateri zija ngazi installe wao wakomori abaha ngwao nao ye marunda ya he projet ya hoto wa mwenji wa gazuani no mwenji wa heleji izo yo nema nalishukurie embabi hiyo hakayo simbabi womzo muhu mengoni mwe mizo mihu ya heda ulaini raisa zali ngehunziani eka edi megawati yenjezi wao harme central ya washiri yitimu yabo wakomori ngwa joka udiwa za nyambao delestage kabana uka problem ya mwenje tena harmaenti insha Allah yani abamonzo nione sefalikiyo ifaliki abili de l'hôpital el maruf saila ngari wona si hali yabo ngardo samia ifaliki araru dezenzia za hejimla ya hemasiwa ngazendao zendeza hise ulaban na 2030 raba womzo mziro lilonu baba abahango jodiba bose kwemnabwe wa hepare ya bonzami usaikoni raba womzo mziro to sekwa mnabwe abo shaso sekwa ngauna haki usekwa ulewa omzo mziro ulo yabo ewa yararula samekangu kwazo yararula samekangu kwazo omzo mziro wararu domzo wa hepare ya lami yangu ha santepe usiha muru anhahaya udamuron ngari umbao mnyezi mura isazali yahanyeze nongo iso ewa kumuringwa nzakundi ngaranza abomhima omsibarulo nu lumpandu wa hunsomo worajaratorewa nebalozi wa Faransa ya kabanu warambao zenrabo za helise Said Mwamecheki nrabo namna zilanrabo namnaje zilanrabo na aibu venuanro ili ala la helise Said Mwamecheki zilanrabo za huwa Faransa na aibu wanza wazifanyie Komoro shabala mhushia ani mavamana wa serikali au kwa mwanzani atendea wa Komoro madem Faransa uparona sitorea mwana mamkomori jao kapatuze hutorea ninyese utaona sukuna kaunyesa Faransa ze video kaziti yabo changu aminya ze video kaziti yabo mwana ma sola ubara ngizo yabo kaziti ze video na subuti na nyesa Faransa yezi lange zijao je mimi naelewa ya ukaya ya Faransa wala mabiwa watu tatwandanwa dami sizele bala mabamana wa serikali ambao kana daula ya Faransa wala wansani mwe Komoro wala ani wala unazitwa zauro hao mimi wala unotabiri le grand consultant venule suala hilo karma joru harume renjema suala jindoaji rahar zakarti mizile suala mimi tsamba ukaya Faransa doadui wa hele taifa yo tsamini ramira liswali mtashi Ramira rais mzamani aliswali mtashiwa walo aba sawa nu warende kwa suana hauwanja mabibi kwa machoni ani nabii ani nabii ngwa unaze position za hao
mimi ngamine position yangu mimi titsaha ngwamba ubure rifute mimi titsaha rifute mishirikiano wewe sikabana wakudo isha zondungo hamba le grand consultant mimi titsaha ebalozi wa Faransa ulo banuntiju rimbahize kamkate ndeza Suria we ukaila daula nkuu abansuria vanu dobe ulo duniani ujoka ushindake duniani hata Israeli ya jabu zile zote kabati limananu hambi yao ekatifu hata sababu densi yangu siwania yensi yangu nize haki za yensi yangu mtuma mwe baada ya kutufa halali mtukorenga nkodia wandu wenji ujirihe wawe ekatifu hata sababu densi yangu yabo sereni boko wewe kuna kaushinda ujizie ukekufu kabati nzi ya taratibu utokofanya hata ukekufu au ngaona nzi utokoshinda ufanye mimi nsinanzia tijujibiwa ekanga mfuo unife halali nife haijihadi shahensi yangu mimi tizirejeza mara za uwaza tizirejeza mara za uwaza mwanza yaukaya msuona mwelewano mwema wa hatu la sina Faransa leshauri wa watu na mafwaka leshauri mafwaka la uroha haruma utwana akabanga sar toujours ngasi watwana uroha haruma utwana dofunga evalizi yahe ambassadeur yahe balozi wa Faransa rimtowe banu rirengewa hatulu pariaje Aisha huzone Mwenyezi Mungu ajalia yensi Rusi akabana wa Komori wo wajeleza ukaya kwa agenda wajeleza ukaka kwa agenda Faransa yabukwa kwa sina bahanu wajo hunda maisha ikati Faransa Komori ulona hazya mhono haulo mnono eni bahanu yajo henda harma Europa ngudonda hazya pa Mwenyezi Mungu ajalia yensi Rusi ngaromba wa Mwenyezi Mungu mahanyi yerusinge jobwa ebalozi ya hayo lidaho la ebalozi ya lejubala balozi la au banuti zisazi hakikisha zisazi kanti zila wankosa ebajo daula Faransa ngwa haziso jema yensi ya Burkina Faso ibua emi wango yonsi pia ya heimana Afrika ya joe yanji harmensi ya Burkina Faso yende afanya hazi yende atume yende asome zinzi azonti pia karina ujoka dingoni mbeberu ya rirenge mateka banu Faransa ya rirenge mateka banu le grand consultant si singarambao kanaritoe Faransa banu edeza mimi le grand consultant naro amini ya ukana ile suala la ukana ye balozi wahensi ya Rusi hensi ya URSS Union Soviétique eba homjo wahe balozi wahensi ya Rusi bamentiju eba yo ngejo liliandro wa Komor njo kana hoju hatu raniso shuhudia ye balozi wahensi ya Ulaya Faransani hasuala labili kartina shinda urimiliki njo kahantema pesa ya hatu sisi siderjifanyia yebangu amini ya ukana izo ngezouri liliandro ya masuala maili kayao ngamanzo uyabuhuwe kiasi ya utosha uka uyabahulie wa Komor nzima haina mri ya toshe mala makalma ikao do raone sa ubuhuwe watike matataliano haukama katiano sanga si harumo benuf wa himna udo wa he yensi ya Rusi bomwanama yensi ya Rusi ranzi hali ngasina mshirikiano wa hatu dasina nchi ya Rusi sizalelo ngasina mshirikiano wa hatu dasina nchi ya Rusi mahamiongo ngasina mshirikiano wa hatu kabati nchinchashi za uwaza chasi mshirikiano zaidi hamade wa Faransa nishirie sinchashi zilio harma ule bengi ritona mshirikiano wa umoja wa daula ni daula hao zonsi nchashi za uwaziwa heze ntazama yazimu zilo duniani lelo ne Rusi waunga sisi nao ranzi hale bomwana manze ebalozi wa hensi ya hatu wa hensi ya Rusi armensi ya hatu wongueshi yabo bushini ranzi hale nge yabo emishirikiane hatu ngiyo hatu lasina hensi ya Rusi ranzi hale lelo ye mishirikiano ne diplomasi ya azali deiruhusuo yerusi waje waunde
jumba balozi la hao banutiju mwahani 2026 ibimana balozi wa nchi ya Rusi banutiju ya Cameroon ya Kensibanu ya tike Tanzania ya tike Dar es Salaam ya tike Maurice na banu Rusi yonsi ya raru harma zinti za Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies banda de Faransa de Chine ya boyonsi ya raru harma ze droit de veto ikaunge joje siège je Chine wa siège bandanzi ale de sheka ushaolemengu so de sheka ushaolemengu zo de grande puissance za holemengu donc ya uma baraza yao zonsi ndaru grande puissance ikaunga joka ujajezi yenshi banutiju yabo izo alama yonesa we diplomatie Rais Azali Assoumani ya itianziani unishiliyo wana wakomori ngwajojwa henda haini bahanu wanzao wende wasome ngwajojwa henda haini bahanu wanzao wende wafanyi hazi ebe yo kina utongeza banja mfaraka baina ya Komori ne Faransa hokale o rujoka amtojohone samfam bana mfaraka ngwaminuka kana na mfaraka ujoka ujiri baina ya nchi ya Maurice nchi ya nadahu nchi ya Faransa Rusi inge Maurice Rusi inge Maurice lanzi hali gina balozi gina dahu jumba la ubalozi la hailo Maurice Bushini yonsi yaka kolonize wane Faransa bunjiliyo Bushini yawo ile siwa kula he dunia bulikali kolonize wane Faransa ngilo na contentieux bimana ngilo na mashindano ya hezi siwa za Bushini za rengwa ne Faransa jabura renge wa ema noye Rusi ngio Madagascar ngio Bushini ngio na balo jumba la ubalozi Bushini eza jirindi utojoka uruhusu watu nakanilo omani ulo nenti ya Rusi ne Faransa hindi le Faransa le Rusi ngehara yao umrario sharia ngehara yao umrario sharia Rusi ngehara yao umrarilo wa Gaza inamna ya rindwa tsindu ya terwa okay na Emmanuel Macron hakubali yashirikiane wazimada na Israeli daine Myahudi ni Marekani wafisidishe ye Gaza wairende tsindu sisi position ya serikali ya hatu serikali ya Komori ngehara yao umfisidisho wa nchi ya Gaza yode politiki yode diplomasia ya Rais Azali yedalili yo communique ane serikali yo urongoa Raiswa he daula diplomasia yo urongoa arme dunia kana bwake zitendwa na nusu ya dalilu wala vanunga bon sizinji za Kiislamu ngone dawa ya miso aba yani Israeli ne Marekani ngwanzao watunge kodu ya hezi nchi za Kiarabu za Kiarabu net ne Myahudi ulole lelo ngamazo nune suka ya manama manze zihisa zihakikishia ya ukaya nchi ya Imarati uzamba banundo ijitole ya ijihuzamu ijeilekeze nchi ya hatu mfano leze projet ko raru wazitianziani dezahe aeroport dezahe Golden Tulip l'hôtel Itsandaya dezahe markabu ila ya Jabanduz ya mela ya usahilisha wala aba hakabati ani kobobira ila barnamaji ya uruhusu nrohobo tasibanu nede naone famia yangu ili onzwani nrejei maulubotasi legra kusuta baila kinaka ujaya menya ida biashara husoni mwa zila meli za kinafsi ya husoni mwa haruma markabu ila kaudi ya hata ila kinaka ujaya yani yatia tabu na ufisidifu bansi jua ukana mnungo na ukana meli ngeshidoi miliki ebe zila kizinaka ujaja za kazankaro haruma wala mabahazazi haura meda wala ikaudaluna wana meli ikao wajorumishia wanameli wao zemelizilo yabo zidungo ufanyaze hazi za usu transport ila si tartibu ya ukaneje ikadamize zemelinchashi zilo yabo zidungo ufanya hazi haruma unolewa zidungo ufanya hazi gato ufanya hazi shaila yila ilade barnamaji jimla ya hoa Komori ya homsanganywe zisiwa za hatu zozine emaraya wao hawao ne bidwa ya hatu wasi
rido biriyana kabati kubobira ila isaili tsanganya ila barnamaji nkuu rilindao wajau yensi ya Imarati waliye barnamaji za saa za maendeleo zijojaje ziunganye wala ngamkazo yabo na uomba Mwenyezi Mungu unipare tena le grand consultar kana harma masuala mararu sha mkini wakati ikao usango dingwa hi uduzuka kijaju kayonji sa ikakarja komea ila bili mkini la raru ngarjoli hansi hanta emakati kayo masuala pia sasa yake ewa kwa budali mimi ngamambo haruma ile suala lahe markabu humaswili wanunsiju markabu ikao yitiwa mhono ne daula Imarat nana ye daula ya Komor joka ye markabu hiyo ikautsamilu haruma shesi wa Shanzuani isiwa izima mungoni mwezi isiwa za Komor isababisha ukaye mhumu waheza poro bwana Claude kajaka yabo akaujihunda hobonze eba wengu wona ukana ila tipoto eba wona ukana ila tindisa eba upandwa ha ndika utekeleza je tanke ngajoka na we mungoni mwandu ikao doabidi wake wababa walozao yatuka hobaoni wopandwa ha hongojoka urajisa namna je haruma ile swala limu au ka bwana Claude ani haruma upandwa wangu mimi msami na ukanaiji santujo upande wa hao timunikali kalima basa au kangoneshonde hombin basuwa hina mnaika udojuka nguna jaliyeo oikeo wandu ikao ya warumishi harma yeshiwanza shila shahe poro wala la duani wafanyai hazila kwa jamreme ajapizo kwezi Mwenyezi Mungu najaliye Claude ikeo banu yali yoka jahunda japizo aka shughuli hamanda ila inauguration ku hamanda ila barnamaji ku hamanda ila daula kanja njaona nai mami kanjaona nai ila ione saa ya ukaya Claude kasi harumaze kwa manazai aka ione saa ukakaja ione saa ukakasi harumaze kwa manazai aka directeur général des ports izo mana jimla waheze poro za Komoro na barnamaji nkuu hamanda ile ya kaurijili ya banunsiju ya tsuhundi habo hari yabo yenge na 80 yabo ani roli ya ake ihatsanga fikira hindini harma ezi habari zile delezina mana nuambia kwa ihatsanga ndongo hindini ya mengo ni womsiba mnene womsiba mnene hukandongo hamanda zilazika ufanya refiwa mana uone namna nani sasa ba Mwenyezi Mungu na jandie kikaja unda japizo la ho wangu warumiase malizila aja ya wazini yao ya tuhanza ya live Mwenyezi Mungu na jandie kwangu wala ngo amina ukakabja upariani shauri bora nangu sikina rahaka ijapariani ha yode mana na rejeni uambie mwana maswala ya ukaya sike Claude ha undana na japizo Islandazi sikia undana na japizo kajana katsaha haraka yeli wana dainu wananya wafanye hazila ya waliba akamvuza mwanadamu na maliza wanadamu ya hima yanzu yaze wadhulumu ayo ile japizo ikawa tsamba alhamdulillah yitosha wasina ukamda somozini yakatsu ikawa tsohamba alhamdulillah nizi sababu ilizatu okay msiba mnene mjilo tangani hao aningamu shatu juro ngamtsuko mbadua hauka ingari rema mdu hamando lari mreme Claude kare mreme ngatuka sisi ngari mrameneo adarezo sisi ngari mbiao dua sisi ngari mtsashao shawiri heni bahanu walo zemali zai haki wala si wabushi wala si mamorisien wala wakomori wana wakomori fanya ile shirika lile ndio wafanya ndongo njema tena fanya ndongo njema Mwenyezi Mungu ajalia Muhammad Said Salim Dalani Muhammad Said Salim Dalani dia fanya zenongo zila ke projet ilanziani tatoa zenkudi zila za kabala yale kisa zenongo zila za kansi wana komori wonsikia wajibu wao wabirao bola diwani wao hazi holiho namne shiwanza kila takaya ngoelewa yabona jiafanye yenjeze jitihadi huduma hizo emananya Muhammad Said Salim Dalani yazifanya hizo ndizo rajojibiwa sasa sisi gasi na ngo hindi ngaribi wao na Claude kasi bwana Claude
mbabi ali wangu so balanga mndu mshenwana jabwa kasi si watu ni mbabi raunda resungo bale rianga mndu mshenwana kabatiza uyenga mndu shangara nzao walo haki wakia maraba menji wangalizi wanzanu watu wabange hunu ribirlia kabisa haruma masuala jimla ikao durakanayo na dile suala la bashar habili ribiri ya wajau harma ile suala lahi ipare ya bahani rija risimamia harma ile suala mshinzi kaudula kautia nkondo ye barnamaj mshinzi hatu na mpango wa hatu kwa leo na de markabu ikao inu baraka mabumba ya jili ya owa Komor si wamba hindi nyika odo mzuka urinunga harma ye Komor ngazi ujai shabakat internet ya si uranto saneze salamu juu ya he ezi habari za Komor wakati ikao okwa si hazinai shauri zingara haonro sawa kiasi junga haila hazika udorifanyao ili hawanshiza wa Komor mtosana salam juu ya hanyu mkabazima na Saladin Ibrahim ulio dijamanze shabakat internet ya ikao itendewa nemudi rijimla wa hayo Ibrahima Inusanono anta reja yabo mpakanda yabo siwamba Henry na mnebe rimwebeni noti za umanda sinanyi mkono kwa mkono shayana mbere dasi abonge simumlehani hanjima ndovu wa ilalika wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.